Kanegde ka AKASHVANI SHILLONG ke bolam cepi ya ka kubor. Ka kubor ban pulie Daud Richmond Karluki. Menteri Ketenat Parliamentary Affairs ke Sarkar Pedeng Ulaong baga jingire perlok ke India baga Japan kan plelat iki beliau ke than stelam mingi. Deputy Speaker ke yang dorbar thawan ke Jelam Meghalaya ule shimbenta ha ke annual conference ka Arpuwei jong ke CPA. Bar ke jinghap uslap ubajur kelalam syiki jing tua kendau ha ke jelas Sikkim. Ka kubor ke babnia. Menteri Sarkar Pedeng Ketenat Parliamentary Affairs Kiren Rijiju ulaong baga jingide perlok ke India baga Japan ka ple jingkhang syiki babon kilat ha ke perthai naga benta ki beriau ke than stelam mingi. Habai shimbenta ke India Japan Education Conclave ke balai ha Cotton University ha Guwahati. Kiren Rijiju ulaong bah habanang ya kaktian Japanese bat gebas ngotho e kalariti jongki kanerap ban penkelai ki jingim ki samla ha ke negathan. Ulaban halor ke jinge dai kini ki ari ke bakta e ki jingim khamtam lengba ke pule puthi ke jinge khai bat kalariti. Shosho ulaong baga Japan India Vision 2022 ka ban halor ke bor jong ke pule puthi bat ke jinge trailang para beriau. Deputy Speaker ke yang dorbar thawan ke Jelam Meghalaya Timothy D. Shira bat Commissioner bat Secretary Dr. Andrew Simons keleshim benta ke annual conference ba Arpuwei jong ke Commonwealth Parliamentary Conference India Region Zone 3 ha Aizol ke belalong menha ke sitho diang bat henin ke sngi. Kimat balekran ha ke conference kilong ka jingken thop ekathan stelam mingi ha ke India ASEAN Vision for Trade and Cooperation ka jing terwa ban peneso alang no hajo ya ketenat Development of Northeastern Region donor bat ke Northeastern Council bat kiwei. Namar ka jingkhang lat ke Sarkar Jela ya unong yalam ka kenhun yalap ban khang ban penyap ya masi bat ban khang bam dok masi ban wan hiar ha kakat ling sun Shillong. Unong yalam jangka gal dwach stapana Bharat Yatra ule penher no ekalama hapo ka lingsun kat ba urang her halor kesun jong Jela Meghalaya. Anda ka kenhun unong yalam kelawan poi ha kakat lingsun ha Agartala. Layo jing tep baki bor kakat lingsun Shillong kim shimlasha ya ka lingsun jong u banwan cha Shillong. La ban kedau hang ne babon kiseng kelapan pau ya gejing persya halor kene gejing temu unong yalam bat klelom kemat kakat lingsun bat la penjor ya gejing pahara kenang banada nakino kijing kolmar. Katto katningut ki nurse ha Meghalaya kelapan pau gejing sokya ha kebaidai bat gejing khot ya result balapan benadang shen na gebenta ki kam staff nurse ha po ka Meghalaya Medical Services Recruitment Board jong ketenat kakot kakya. Iwe ni ki nurse ha bakran ni kinong pathai kubor ilaong baya ka result lapan mi klem daai ya gejing tip bakongsan kum ki kerteng jong ki bayale ek examen ki marks bagi yo ka kategori jong ki bat kane kalawan ra ke jins ngo artatien halor ke jingle hok ya kene ke examen la shupen mi iki roll number jeng kitu ki badai banwan ban le ya ke verification kumta kene ki nurse kila dawa ba ha ke result dai ban pentip kan nungut klele ki center bagi yo ki marks bat ki category kani ko kubor kawan chapi na ka AKASHVANI Shillong. Ka jing beteng uslap wajur hakini ki lai sau sngi ki blalet no kalalam sha ki jing tua khandau haki babun ki benta jong ke Jela Sikkim bar kala penthot e kalet kawan baman ke sngi haki surok. Ka tenat IMD kalapen mi ya ke jing maham na ke benta ke Jela Sikkim ba uslap ubajur hado ubakam jurba undang ha ba ke Jela haki arsngi banwan. Ki district bakam jur uslap kidai ka Mangan Soteng bat Gyalching. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi unya samik sembo perkat jung bat ki beriau hakari bat syabari rukum jo ha ke program Man Ki Baat lengba ka AKASHVANI ha ke por khatwe baje menta ke step. Kane kandai kesien ba shispa khat saw ba Menteri Rang Bado on ajing kran ha ke program ba shisien chibnai lengba ke radio. Kane kandai ru kesien ke basaw hadien ba Menteri Rang Bado Narendra Modi ulang Menteri Rang Bado ha ke samoy ke balai. Onla aban yo ekene ke jingkran na baro ki network ka AKASHVANI bat Doordarshan na website AIR News ban na news on air mobile app.
Onla aruban yo na ki YouTube channel jong ke AIR News, DD News, na ko office jong Menteri Rang Bado, bat jong ketenat information bat broadcasting. Maredap keren Menteri Rang Bado hakaktin Hindi on pensengau se gijing penkela syakaktin Khasi jantia bat garo. Ya kini gijing penkela anla bani asngau biang la shibet janmiet nadu kapor prabaje. Ki Boria dari ke Israel kila peniap yunong yalam bahakle jong ke Hezbollah u Hasan Nasrallah ha gijing kun bahanin gesngi ha Beirut. Ka kenhun king atiar na Lebanon kala pensisha ba unong yalam jongka u Hasan Nasrallah ba ulah sya peniap. U Nasrallah u yalam ya kenhun jong u lapalat laipu Arsnam. U commander ka Hezbollah u Ali Karki rengkat bat ki additional Hezbollah commander kila sya peniap ha ka airstrike ha Beirut. Ka ilaka Narpo Youth for Change kala penpau ya kejing persya ban penlong ya ka public hearing jong ka Star Cement Meghalaya Limited banti motion na ka Brishernot Limestone Deposit 2 ha kasnong Brishernot ha ka district East Janta Hills. Kani keseng kala persya namar kilaong ba kani kecakati motion kaya janbha bat kawa lunar bat kala ban keta kene kawa bat kijing tau ba em kamtam ha ka Narpo Wildlife Sanctuary. Ha kawai ke jingja aksiden ha kesurok ba National Highway Bahenriau ha kesenong Wayajer hajan ka karkhana dobilat JUD henin ke step wei ubanya ekatuk-tuk ulayap hasyan hadian ba syem lala asyuk bantek lakam bad ulalit rung syapok kawai ke truk pada new number NL not UAL not pra UALai. Ka kenhuan kipulit ka East Khasi Hills kin toket ya u Ibrahim Ansari u banajarkan ya u balasuba boleh dan keti ha kakam tok pisa. Lawalam yu najarkan lengba ka transit remand. Ki pulit clear tu ru bo anra yu syeng syari ban pan ban yo ban bo yu ha along. U Ansari udai najarkan bat lakem yu halor kejing ujor balabo ha ka thanat harenja halor ki kam tok pisa. Uni ubreo la keno bu la penankam da kawai ka kerteng bat ula thok ban le kawai ka skim tap pisa bat ula syukor ya kibreo. Ya ka jingyat pat ba banyalap halor ka jing penek mariang la penlong henin ka sngi ha ganong ba Shillong. La penlong ya kane da ka Sundur Enviro rengkat ka jingyat trailang bat ki babon ki seng hapok ka swachata hi seva bat la saki ya ka jingyat shimbenta ki NCC cadet ki kena skol bat ki riuit mariang. Hagani kejingyat pat ba kinongi shimbenta kila perta badai ban kentat ya ki pla plastik ban plat em ya keperthai ban penkot ikiwa bat ban penyo ya kalawai ke bajerngam. U Principal Chief Conservator of Forest u RS Gill ule don lang bat ule yero ikani kesenjam balashim da ki samla. Ka cluster level KVS Rashtriya Ekta Parv bat kala utsaf arhajar arpusau arhajar arpusan kelekut no nin gesngi ya kebelapan long haka KV Eastern Air Command Shillong da gajing temu banwan ra ya kemensim idri bat gajing teli hapadang ki kena skul. Shispa anyo puprangut ki kena skul na KV Happy Valley, KV Umroy Cantonment, KV Nehu, KV Latkor Peak, KV Tura, KV Nepa bat KV Eastern Air Command Upper Shillong kile shimbenta. Kila don kijing yakop baper. Hashwa ban penkut ko kubor agani ka step sa shisin kimat bakongsan. U Menteri Ketenat Parliamentary Affairs ka Sarkar Pedang ulong bagajing day parlok ke India baga Japan kan pelat iki beliau ka thanch telam mingi. U Deputy Speaker ki yang dor bartawan ke Meghalaya ule shimbenta ha ka annual conference ka CPA. Bagajing hap uslap u bajur kelalam shigijing tua kendau ha ka jelas Sikkim. Batkat tu ke kubor kalakut akan ke step ke balawan Syapina ke AKASHVANI Shillong. Ha ke por prabajing ini sok baga Delhi Station na ke bentak ke kubor ke ketin Hindi ke banbut ke kubor ke ketin Pareng ha ke por prakat san minit. Ngipen kan mau pigi nong ngap ha ke por prashteng na ke station pin yo ke North East News. Ke por mentakal ajan rap artat prabaje.